Yo guys, lemele sikhulumeni si understanding sokuthi December manje abantu mele babe clear. Mele uzazi ukuthi ubhizi nobani kanjani ungazilethela indlala nenhlupheko. Guys, amaXhosa astinji. Abokaloku. Abantu abahlala bafaka ikaloku mabakhuluma. Kaloku bayadina amaXhosa. Kaloku jonga, kaloku niza kusendela, kaloku jonga, kaloku we don't want that. Angazi ke maka abantu banothando ba sweet banjani angazi ngijele nomXhosa angazi maka bayistintsha amaXhosa basebenzele Eastern Cape nase Cape Town abakhiphi imali. And then bese kuba amazulu mawakubona ugibela itaxi sokuyenzani hozala yesinkosazana hozala mele uyekhaya uyophekela umama ini babona nje singabantu kumele kusambe sophekela umama babe Natal shuthi nje mabasibona mele sithathwe sise Natal sopheka sina live thina la eJohannesburg shuthi mele mabasibona siyagugwa thina siswaphi hamba upheka mugelo izulu ke lelo izulu futhi hlobo nabazaba ama-taxi yo laba ama-taxi bayasidonsa basenzani yo uyazini yazi mosebenza public transport yo siyabonga ku Taxify ne Uber guys yo hayi amazulu azokufilisa ukuthi yazi aya own rank yonke yazi owna yonke rank angazi ke ukuthi astinje or ini angaze ngitshele nezulu angazi ukuthi astinje maka astinje nawo amashangane ke hayi bayinta abantwana left and right center bagcwele wonke ama-saloon waseSoweto bayenza imali bayasirelaxa sibahle nje amashangane nisibona nje amatsonga and ngiyilo nami ke guys itsonga ngiyilo ukuthi mina baba waseMozambique ngile tsonga leli licross border ngisingileli mina kithi kuyakhosa sithandwa sami kuyahanjwa asitsonga leli lala danini le ngasenyimbali so amatsonga yenta abantwana and bathanda imindeni yabona bathanda imindeni gut uthele mtsonga ayenzile mntwana this month next month futhi ugirl kalakaqa sebamenzi somunye abadlala amatsonga abanalanga lonke hayi makabuye esaluni nje uphezulu kwakho makabuye esaluni nje bamba yo hey amasonga guys yo amasonga abadlali yo and shemani uthando athanda ifamily yabo yazi amatsonga ayathandana guys athanda ifamily bese kuba amatswana azistinjikele leziya yo hayi angifuni ukuthinta amatswaneni zistinji ngenkane zistinji bese kuba amasuthu umcela into phambi ke-TV uthi kupa chelet ari ayiyo ilapha phambi ke-TV and abathanda ifamily thola ke mwaka before ke sa ngithanse kikupe mwaka or bana bakho Yesu angeke ubayenze nix ngefamily yakhe angeke umenze nix umsuthu ngefamily yakhe noma ungayenzani umsucala ngefamily yakhe mwaka athanse kibueli yena awuswaka awusisesi mamela ishuthi nje azi la kunomsuthu nje mjapere nje yo imali kumsuthu angazi iphuma mokwenze njani futhi umsuthu I don't know sikhuluma ngabodali manje ke guys amapeli waunkwa yabaza waunkwa abo waunkwa ama hustlers baphumela impompo lamadoda amunyama ama Nigeria wase South Africa lezazi imnyama guys yo ngathi bezithamela ilanga but ziyahasila phela lezana nikhumbule zikhose ama toll gate baba bayabhadala labaya so mabafika lana abafuna ukudliwa bafuna ukufika lana basebenze babuyele ekhaya bayosebenzela ekhaya basebenzela abafazi babo ayiphuma imali empelini never mvutopi imali empelini kumele wazi ukuthi imali uyenzani so mawufuna imali mawuyifunela into mele ubhale essay ukuthi baby chelete yehla 1 2 3 baby chelete yetsa ayiveli nje iphume nje iyashishiriza nje wena imali empelini no bawekhe labo bantu labo yo mara bazokubamba ngetlama itlama weshala bathi kusasa bakushawuza ukuthi la isteam la uze ngathi kubhlungu la kanti no usaphila mntana abantu guys ningaziletheleni isproblem ningaziletheleni stress uDecember sesaku December alethe umuntu ozokuphathisa istress umuntu ozokulethela indlala umuntu ozoza nje life yakho yazi afika azoqutha iheadline abona nami headline nami behambile seyibuyile manje ngoba ngidilithile guys yazi guys asidilitheni sala nomuntu osala naye obhedayo uyachifta maka guys amapedi abo darling amapedi abo dazini abo sweetie amapedi for mina yiba balungile angazi ke nizongilwisa vele
yabo nizongilwisa mara pedi guys big up honko